yesi wa ye bi agyan yankasa wa ye bi atoaso be ma wa fama ni bia e ma se homa ni ntokoro nyina wa hu bi asi wo excesses what's him all day excesses xxx xxx edi ebiem na wo pe sofu bi ya de sasem we beba onu ane na yire netie na kwada ye virgin wa breaking on to say na kwada na ye ne dia for life ne ba wa ma no ne wa ba wa be hu akwada no na ni gye no ho SOMPA FM afa ni papa no ne ba na kwa akoye akwarafo ne ma me na pene so sofo panyo ya wa da solia no na yire ka so me enko asore o se o ma sofo nketo anu nko ne dem tie me ya na obo ne last wo fie akwada ni hu dia wonye waya pene so se ne omunwale because na yire na se na yire ne ntia ase nti na yire ne keka bi kire no omawale wi still person ne apofra ne da na akwada na fase kan oberepi no o se wo mpene watete na taadiem afedi akwada ne fase kan so oba de be wo ne ho ana o de be wo no tofo ensuro nim se akwada ne ntimi nya ne hwe ampa wo ba ya wo de awo no wu eto da bia wo ye bia na watwa so baby a wakodru no wadru akire wo se wo ho wanhwe nyankopon de sa ne waye ohu ni nyina no ko de free na so se ma men come la sawa abrantie bi da prison se sia wo wi ade wabokro no sa wo se me kosa operation we ya me ko biem e ho nso ne ekochi no ukuru wa be ya ma enne sam woni mmra wo ho so yete sa abo akode be smart be selective nya adwuma bia na wasa wo do ho kodomu se minisi kenti ba sibla ene the only option ya wasa me de na me nya sika na me de ko han dan na me de nya sika na me de ekoto sa de we sei me pa cha onya ba bia ye woni ma nyina ho kwanya bibia ene se fata ye nti senki ye hu ye mudro ni ye hu ye ni suade ye nya ni suade hunu enwo so ohene yire pempen so sei na 5 years time 10 years time me twade ama me ho se mpese me duru ho a me ntoto me ho ase koso show mpempeti bia wo mu dia wanhwe abegja ho amo bia ye the fried rice ye the indomie keke e de obekọ 20 cedis 30 cedis e de obekọ na so awie ye no wanhwe ane ma ebeba wo so no sunsun aso no e be chen wo ka onim de free sro bank wa hye dade eche be ye benim defo awie na tie nyansasem a ye de ma wo no na ye te sa abo akode ye mo wani na ho na hwe ho so ye ene papi ene free esoro eba wo nchen bre no na enya so ye when the time is right erade be ye bibia fefefe we ene atenatene nsem kakra ya odonfo no na MWHO asem so ma me akosi agwa abo ajo OHENEYERE APAM DADAA Jeremiah ne eye menua anase me ankasa me bo guest wa ye nyina ye de ebre wo enhranka de woje na wode etimi etu anamo amen amen ye de why adwuma ne nyina apam yenkoye nua ba ma bi ho mo enkoye nua ba ma bi ho na ewiase wo hu senkenya nyame pa enkenya nyame a kabone enkabone kanipa binom de wani beto nchen di bone nanso nyame nti osima me nchai na enkai sansa reto safo ready se eyeme na ewo me na nyankopon to da bia na so ka se wo to so vra wo de enka manipa be se 100,000 kura metungu so yanko eye kebi nchen na ne wa femu ewo na brabom wa bla wo yese wo nya homobro ede ama wo bi tudu na ye nua kebi ene na twetwe nkomo ede efre kebi me pa choma hai yeah ma me pa church say me pa choma ho ye na nso oba de adum me ho ye pa ye do kropon ase kebi na sese awo tudu anaso wo hefa Go chawo say wo tudu sese ya anaso wo hefa na gisi anu net kakra iko bubu aspaya okay enti ufri enkna ha anase ufri hefa ye ni tinga mba anu de wo mi fi ya kantini o ya santini na obaye no abrabo no sen na na sitie wo hyase wo hen ene kodru hen na yentinsi asemo a edabe maso
Oyima me bank ano. Ni mani ade pa me nko abemi na me force no. Bo shine e wota kwa na me de bank. Ba ate na me be share me bra ke ne beton ade. Akra o fa te ni so ma. De ne bido mi de ne ska ka na me na te no. Na me ta te na ton ade o ti. Ndi tu SOMPA FM. Me ton ade na me hu abai odi. Na me hu na me do ke no en. Ma me bo no you ke bi le ton odi. Oh tudi. No da tudi abo sana te wonu. Ndi mi hu no ana me se no. Because me cannot tell me ko ni madam mama me so. So wa ko ya ni ta ri me ni no. So me ni no na me nda tan me kan o tia ti ya. Ni na me fe na me si. Me ni aba ni katai. Ma me tia ti ma no. Iki. Ni ne be si. De o tandi de ba me me do ni do fu ni e di kama. Iki eja me ne ge ni di no. Ana mi ke de ni. Ana ne ye bibi se mu hia wo mpa so. Le hia Okay. Ana imu se ge ni bi jange when one person the kind of question the question say me adi dia to me pen the target we krumo no na ge ni ni mo an kan kran chire ni se nya mi ma bi ni se ni che mi ma me ka se ni me dia na se bi ni se ni che mi dia ni krumo boss mo ben ejino me ka ta ta ki ga ben ni mo e ba wo ye no you to aba kuni e ma ni du kom kan ka ni na ka social media nya da bi wo na about na by the ma the contract to come with to move to and the combo to cut and there and then you media and again be the share me you go mentally there you madam to from na dan before ma me mu na you see combo to be the make kind na chere ese thing for me you want kind of question the magia na to kind of question me say no kre one boy you to lagi ni boy ni men how a month I call 2 months no me be see ano no ma make ade na say him dey dey in church if you dey to me say what kind of question dey ko won pa e am na so me empa bo pa me kwa chi mota ko bom pa nya dia de if you shege na be 4 months and kan wo kokuru if you go won ko me only me dey na me say na nyi mo no Yenina tie SOMPA. Oba wo ye na me do to odi ma so odi ma pon ho. Pon ho no. Da me no oba pon ho no. Ya ni ya de wo edi mu wo no mu. Okopa na chi. Okopa be ma foforo. Ama me chi no. Ama me kan se ti no ko mo ma me chi bi. Enti wo de ne kwosua adwuma na ye adwuma ben ya mpa chewo. Na adressa, ni ko tell me si adwuma pon no that be shopping na bo ma no. Hey. Be shopping na bo ma no. Iti akwani nya be 2 years no ama ge no me ma mi de yiye ana mi kokoye yiye iti mi koye yiye e ba ye no na me ho ba che mi ka kan di ye ma mi ye na be say de mi di ko na mi na ne strem to ne bi an ko bank be no ga bi shop ama o de na se ka wo ye ge so ya no na ma ba ku de ko pie mo wo tia mama dan ba bo fe mi ka je mi say obi na ba fu afa ge no and ge ni ta o da o tia mo ho no ni na me dam yo na madam fu yo me ka bi se ko ni di mama mi obi an ko te ma ko wi na no na mi nam 18 papa fa about 118 ka kito ni me ka mbo ko hwe di wa ma de ki na me ta phone mi fe ge no di fe na me de la fe na wo pa di ni di obi la fe no ana me ka je so ni no ti fi an ma de de na nya papa Gana ba no mami tia o ana ko pa ke so mu ni ma so na dia ma mu ni ma nya di ko bu ni na ni nya nchen e ma me ko ni ma ni ka ze ge ni ma ho mu afi ni ko bo nta pa ma ni na pa mu ka je me se o mu ba o ma mi afi de di ma ana na rab ma ni ke dan ba ye di ma me de ka e ye no wa se se ni oni be ma no mo jina de ka o mi ni wa se ko ma ka ti ni so no wa se obi oni wa so lega akra 2 years wono oyere no na twa pa mo so na me ko ma me ka be 8 months
And again, KB Toboase. KB Toboase. But you. Wo wahwe no na waja akwara 2 years wo ho no akwara no akwara no sese wo na wo hwe akwara no eno ono na hwim ena oye taxi adwuma nti wudu baby na ese obi agina wo passenger agina wo be ma no kokasa wugina no okasa ya na uhu se ye oba na wugina wie yansa na uhu no madam me see obema ni be gina me no oba ni gina no odi am won hwan kimi me de mi oba ni no we are not because only one or two. Many pay. These are only parono. A man, wife, and I'm here. Was just a crown. Like you know, no cabos. SOMPA FM. Careful, most of them. There 3 times. It is debate almost 8 months. More on more. I can't be told what say. Bear 3 times no nipa corona na say. One nipa foforo. Different man bear 3 kwabu. Different than my best 3. Wow. If you ma be 8 months time na obi ma kwa ma me ne papa wa ko mama obi an si won no be 8 months time ana me hu je ni ma me nya na o ta nya ma ntebu ni nchen o center no oni ni nyina ba ni nchen ni ku ene ni papa e bi ta kwa de e ba ni nchen o mo ba e no mo tina se da akora ni sheri ntino o mo ba be ka na yeta ne woni ayina tamri akora ni sha ana waje na won 8 months akora bi ake do mo en fi anu ankwa ni ngere ni ga ne se e fa ne fa me sha oni dema e me ni 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 no di do nko ana be pamo mutu e ja de chinye na na ge no e de me ko court ni ko do me ba na fa ge no e de let able me se e han court e ni ko ni sha de to ni na ge o de a shemu se o di akora na o mi chen one ave de to ni container na me ni ma no me akoti ti o di container the to di mu so no o se akwa no o se di sika e di ko to na me ko cheche ni se ni na kire je di ni uma no uma ni ka che mi se di cheche uma ni ko bi ga ni se open na no bo ni ti go no uma ni ka open na wo ye ta ni ma wo se yi ni e ti je ni ka che ni se ma o me pa akwa ni nko be bia o no tie but which ma be hwe akora no o ba bia me wo etire me ka de ja ni ni ga ni ntina bi nti e because me ni to be ka ni nti me ni de ti o me ni 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 because na makoma ye de e wo soro because ajima ni wu wo no ye so no ya me pega ni me de tre bi e di ma me di mana o ge ni ko ye di ja ni ka to me sa akora ni ko o di ma to asade na bobo bla akora o ko e wo nti he ni piem o no me hwe akora no wanto chele wate wanto MWHO bibia kadi bia mbra kwani da nya ni foto ya sha kurano ama kwani ye je na obo ko ese na mi fio ka je wote ye hwe ma ni nya wo number mi fio ka je sa kwani ye je se na kwa wo na wo akwano so mu hwe wu ka kwano wo no mu no pompo da chance ma di ne ye ni pompo ye ama o kran pompo ye ka ye operation ni ka yu akwani ni na ta nya popo ya dum na akwano ewie je na ta na so aka kire wa so na to to gele na ye shito ka hono me family akwa no ba go school madam ye ka te mi chere ge am di fu 1 week Thursday na ye ko SOMPA FM go school goje bota reji wo side wo ye je kwa na ko na kema tratema na me so ge na no fa na me so if you because ye shito na to gele e ba bra kwa no kwa nta ma no you hear the way you need not a kind of cost to back. Let us see another part of your bar and your family. I can't take care. And I'm with friend, man, and I make can't start to hear it. Actually, me man can't, my man was somebody behind Jack and not only I can't free school bar or Mama Kwan or bar. Someone will be there on the piano. And I'm not now for the dog market in the bar. No, I can't put no dog market and no smoke. Ya be ka kwa no ko ni to no makata no moko enti obi ni na wo ni hu wo ma o sei no oba ni o ma no o do ko marketing akwanda be pie ni be kan no o me ma mi de mi hu no ni so ma mi hu ma mi wo fian di ma de ma pa fo na fen ma mi ya be no ba hu na kwa mi
So akwande mi hunu mi mate. Na che se akwala ne maame na akwaye baako. Omakwaye baako. Na maame mi sa wo be 2 years na so okoy na wan ba bi ni nyina no wo mfre na kwala. Me ti on fre kwa no minim akwa no o ja kwa no okoy 2 years no ja kwa no okoy madam. Ni ye de nu ya ne tata mo na odi ye tu na okoy set na o ma no bi afre me say wohu one o maame no emu na me di hu say eye no kran ji no on the last time no odi be wi school no ana madam mu fre no wohu apanye ma no na de na maame no on be tie no ma hwe ni ba no ana se akora no so no on ka se dia da me kom na mo o mu se woni wodi tama 18 onya 18 years to 19 enti no wodi maka se da dia inde se me hu maame ni problem na mo ko ma wo na wo na so ko ma no afa kwa papa bi so anyere ankwa na me ntia se because e bra ma be yin achi na ye ku mi twu su mu kwambo yin na se me ma tu di we chado atinu a me ma costume ayi ni costume wo no ma na akoya ko se ni di wo su no na e pe no e no de atokwa amna akwala na wo se sign no ana se ne maame na kwasesa ne ma no ni de maame na ma ne se no te die mi ko tu mo na me se ja kwa no na o so o ni Richard Boati dia ba Gabriel to ba na ne trend ti gedi ngu me na ne ba ekosu ho ne de akwa no me ko na me de card mo kwa e de me akwa no no mu nya na ko yi na akwa nde no ni akwa ndi bu ho ge na no ja o Richard no to SOMPA FM. Ano ko fan dala na wudi de say. Afa no ji no say. Ani ha de mo fa ge ga to kwa no. Ana me di no. E je bu na ageni pam tu. Na se ma mi e ba ko ene nya yi wa ta ko yi ana. Ti man kata. Ti du ben ye tu no. E jam le no ba ya na ta ko ma mi no bi ni. Ana me ni ya tani ye de. Ni se di. Don ko na no mi. Ansa na ne maame onkwa ne maame ho na ne maame nto ano so no na me pa cho me ba to bo asiansa na akwala ne papa no maame no etimi aka nipa kola o hye ne nyinsen no e de acho no aboni di me de tani ho maame no maame ne ka che ne say ye gi la ni be ni no ni no ana boy no ene ni ni wie no no yi ya ni boy no ko ni mu say onyim na sana che mbaze be 1 month 2 weeks ate eduko 2 months ni ibina nya de se yin sana ere ache na akwala ni din na ye se o mo de friend keke e wo school mu ho ana se no wa change ni completely say ne nkrata so nyina no de me hon mi ko ho nyina su wo nyina ta no bia so ge ja to kwa na mo fe no ana no o le tu no ho na tiad eti media me no kama obaye no ana mi ka do e pio no moton nkade na me tu ni se se na kwa na ere eye enti no se on na kwa na nkata onu so boko na mo ma me hu e wo kon na mo enye te bia oba de oje akon na mo wa bra o ma me no wo kon ni aduma ye de mi di ko ni na me kre na de wedi na me nyo bi aduma agakra ka ye na ke ti anu o fi stu ba ye ni ama sa fo so e di wa ko to adum ama wo sia computer e wo secretary e wo ho no mu SOMPA FM na kwa na ma me ho no mu na o ko she ho ma e ti o ma na madam musa kan wa ta hu na kwa mo ma me fi ana me to oboa akwa na ba ya na me musa na kwa no nye ne kre ya o ma me number won so you wa bo o ma me number ni so so ma me fe na no di leti so no se na fe na ni ani wa di leti na me na fi so so e di last ni ko fi na na e de na wo me ka mi ti no ye de ma mi o phone van kwa che ni phone no e do pie phone na na me fa mi di vie na ni ko na me re so ni phone na me number no la that I can't do who or no I mean now la pass and then na unko man wo da be man wo de kwa kwa dey and one of the friend man am gale and then na kwa mo na kwa me di ko nu ayi and then na go no baba ni mo de ma bi dia bro okay na fini dem was 50 madam e poto
because on feel me them will be I can atade ni to no ko gele bi obefian ko aduma atade of fashion up and down I would fear gra ni se do ko ni matter ho o ko aduma o pie ko na hu ni bi for 3 months 3 months ansa no ni nua na chiba ni na ba ni nchen ai me na pamule o tini o ka je na pamule fifi eji ni ko na da fu nche ni nua na ba nka ni nua so fi ni pa de ni be ye no ana pamu mo so mo yere mo ko ana me pamu mo ko 2 years ni 2 years ni ana ko ko eti ni yi bi afi ni ayi bi afi ni de ni da ko na nya me ba bi ya bi ko bu na enya me ba ni de na no so ayere aka kire ni gada na mo ye program no ana yesi o mi so dia ayere atumi pen back as so na tintin abon fa ye nangu ko ni ba na mi ba ni nya za fen me yo for second china kai kebi my patcho what in fear be saying mba je say o on fear be saying oh no 48 years 48 mba chan on worry so jere mi no do ya semonti oba no ko ye nyina no wan fo oba bia da wo no obi antena madam ye mi ya tam de ni ye na aho kire ni so mo yi ntini na ma ta mo kan bo ni ni so na ye de by this so nyango pa de mi ti ye ana me ye itna ameti e dia fi mo a itu tra te du ba de samti how de ma so du ba madam ni gina won ta wo no ta ni gina won ta ni na mo ko ampo na akede madam ye yi SOMPA FM so ka ben ka be se mo akon ka o ko show ho akonfo madam ye yi o mu acho de wudi ọba àwọn ẹni tí ẹ jà ó ọjà kó akitiwọ wa kà máa ne tiẹ ni nyinaa ekyi no madam enye yi kura enye bàtẹ nyàgbọ́ pọ̀ àlọ́ ìgbẹ́tí mẹ́tìtì ẹ̀dùn bàdé sàmù sẹ́yìn nyàgbọ́ pọ̀ ọ̀nà sọ yìí dùn sọ yìí ama mi saa nyànyà yìí hàn jìnnì madam náà wọ́n ti àtẹnu náà àtẹ nyinaa nọ. ọba náà wọn ne ti sẹsẹ àná wọn ne tena yà kye. Oh, you're trying to actually, madam. On an hour. But I know them, but on the papa or mentioning. Oh, my best saying. Oh, my folk. Oh, my phone, the man was already the man fine. Almost in the Yama, or a man you remember me, or one to come out. Although come out, the year we have your mammy. Oh, my poor mother is not the I want to name your Maya now, say, one hour. Why I say, I want dear call when in India and answer saying, what does it? Dear call when in India and answer saying, hey, madam, you are an enemy. First, as a component, just getting, or my, you know, one say. O mama unjina unga ka unja wi bi ka se o baka jo se o sai ndi na o ka de ready Kevin je se o pe de wa wo wie dada ohun o mpa akomatie bi ya bi madam anja matere ni debi madam now o ba show me that so many years 80 to 20 years and so na kwa nepo. If you are Ojima Miduko King, one who is also a computer, and I'm a Miduko 2. Miduko 2, one Shagmano, if you are opening my medical time, I'm in channel or part one. If you are my way, my training, I'm one. Now, what oh, are the old bonny dear? Oh, my body, dear. Now, never a baby. No, maybe walk or 12 them. Man, that's a wow. I always love SOMPA FM. Not also now. What would the man working up a advantage? Advantage. Educate hotel, you know, 29 yet.
Iti say you know Jawaye. More almost a massacre now. I didn't go back here. Apam ne be hu. Riders na walk no. Okay. Riders na. They are you Tabasco and what you know. Anyway. And I'll say I no so enye ma no. I don't know. I don't think a local told me once. I don't know a bit my boy with the other one. This young meaning broken baby. You need me how we are the Zeka. Nima me agenadi. And I can and then everybody are. And I mean, say, and Nima never didn't go up on Papa to the family. But any than Nima is about the other Papa to the family. They can one call. Never one the 30 Madam. Kebi yakasema yen adesuade a wosua ewo ne atu yakasema yen adesuade a wosua ya obetimi di aye afutuo di ama wo bi a wo tie ne ade na obeka Madam me dem afutuo a meti di ama ni nua na ne adofo a mu tie FM station ye tade na mitie no mani di pa but eya na me de na wo wa se ye tu mi na achi no the meeting ya by the time that's what the because there's a 2 years near asthma making 2 years near asthma making yeah what sharp and do and maybe I say a kind of wow not tell you I can't say the honey man in the papa to local no jaw on air but in SOMPA FM now come up 2 years and say bon pay ya in Yangopon of showing yam. But me dem make a tell you no for me say you say no to and now who come say oba no who come na to you say one kind of crunch on na to you na so oba no so no awu na ko edie mi ko edie o that you ten na nya wo dia me mane how dia say janu manu nko nyango pon ni pa e ya say one day na be ka ko na me na me mi pie ni de bia me ka say ade chinia na du afeba kwa ka me fie no ida me nya ase etin na ni je bebre se ni nanti am ko ba wa wo din a me nyale a me na ho yi eno na ye me de se me yale da ho no na udi ni nkan dia ene ga ha me but se me wa wo din a me ti e foto e kwa me juma e ba yi dia ida me nya ase ndi na se ni anu na do fo mu se e ko se ki se idi ni se to abra bo ma but da ni de e me nya me na na le ko ni ni se do ba jao ana se o ba di se atu nti mo ba no maguro ana ba me se mi ni gra o me ya ma ten so idi ma ten so ba mi o ni ru sha ma ni se ya na ta te ni ni ki azuni nya chi no nyango pa do me na mi gina no ma na me asesa na shebira de wa han nti me da ma te pa se yi ko fere mi a mo di ma azi mi so a ni so mi de certificate na ba dama na mi so nshira mo don you get o mo FM station ele ka be hwe na sele mo ti tie e ma fo so asem na mo so mo de mo so biya ku system e di ma biya e dama te pa na mi so nshira mo kebi yansu ye da se pa na mame misao we na yendi enkra de wo fe mo wo hia baba wano moaya wode boa no ene ne wo ye nyina no de be pa na obeka se wo ye ya amwa wanu ho pa na senke ne na nka opportunity ne wo ho anka wonye biem abra me shia oba no a me ne tinae a o jama okoe die me ya nanu mo pa ye nyina ye tie SOMPA ama oba no koe no ni mo mpa de gangane ne pa de a anka me ni mo me se mi ni anu ana maga fo no bi no na wa wo tie yi do ko fo ba na to ba no bonyum ana se te ana yin to wo utu ta ko aka no ko na ni papa wo so wa wo adia no wa hwe no ana wa yi kakra dia eno dia wo hwe ni dia nde wo ni tanya oba no ba ise yeli akwana da wala ko pa ba hwe wo ni ko be nde na ni to wa ji ni fi le na do ko ba wo ni ntina
So Papa Copano, and the many now I need to party and not because I'm going to be a bamboo. Mate, nese double ko franco komo kura na still our double on to me me yakoko eda. Kebi ma na me say double ko franco komo still our double on to me yakoko. Ma ye na se pa se ewie wona ya che wasem na sania wasie movie on no. I'm so happy for you. As someone can make catch and say let it go. Ne kwa wanim. On sa o man na chechire wo ho yaw ne ade ni nyina no. Wo waste much of your time I was saying ka de bibi meboa. But Jose, time na wo de dwene ne ho wa ma broken heart achi wo di yaw ne nyina no. Wo say sa period na nka obetimi de aye bibi ama na boa wa brabo meboa. Oh, madam. Because udi yaw na chi ntini wa anye de wo se wo ye. Madam, I say, me kama gano kwambo no, temi say ano. Na me taxi driver, na me taxi driver. Na ni family do say me ko tema. Tema community na and nine na me ku. The same no. Na me do community 18. Ma na fa aba to ka na community 18. Ana me ye yo. No, man and mam community 18. Madam ya kwa madam so na take around so ada. Ya kwa driver na ba de na mu. Let me go home, madam. And somebody said, damn it, home. I make up the number of cases found for Crabo. Oh, make up on the night. I mean, number 2 years. Madam, but let's say, this is 2 years. This is 2 hours. Yeah, 9 Kim Kong, but the young say, the catcher already number 4 say, I'm welcome, I'm welcome. Young men, pa, the actual million dear there, or the bishop. SOMPA FM. Okay. Madam. But not all Pina would die to pass that to be detailed. Yangopon, Echilao. Never so Yangopon, Guinea, the Yangopon, said Piebano. And so Yangopon, the manager, FP, Abba. And say, we are the bed, you must say. Oh, the oh, yes, security officer. Yes, okay. My yana se panty at Rebesa Casawai. But you matter. That's mine. Yes, yeah, that's a papa, Panyaminso, and shroud, Sewanya Peppa, and now Nay Ache wasem. Or say, Bibi Sato was a suchukomo. But last minute came you know. FM, but man, have a conversation. I know about 106.5. Why? 106.5. SOMPA 106.5 FM. Why? 106.5. Okay, Mate. That's why. Mate, yanso yeda wase papa. Busia. Apa mame nyama wa. Hey. Mame nyama na ehwe ye we say. Ma bremo mame wase Bibi Sato antwinko mu pi. Let it go. Yeah. Free your heart. Ne free your mind. No correct. Na watimi aye ne wasa wo ye de boa wankasa wa brabo. Don't kill yourself for anybody. It's true. You live your life for somebody. You're living your life for yourself. This will be your wati and pacho. Don't die. Don't cry for that person. Then even know your papa no swama. Adia som boni yesu ho. Wadwuma ebo na si medwuma ebo mi. Me bi edidi ye nse wa. Ebo mi ade na ho na menya maduane. Efrenti ye je adwuma afiri mi nsem wa na ye mesu. No correct. Na wo ko so dia ma oba. Apam kasa na ye nkwa ahoma no so. Ye ma KB Kafra. Na sabre de wa ahye no hoden. Na wo mpem nko nanim. Watintim. Na ovimo. Na se ovim pa. Okotema community 9. Oti no adu 18. Wakọ 9 Watra baby okoro kra. Watra.
eno ye de broken heart timi ye no no nanso wabɔ ne ho pagya eye sabre no ba bia koda no ne maame nam bia no wo mo bre okay esanse yese de ye so na betira ye hu badwam no ya na ne ho ena o okay nti utiri ye wa butu nkosu anya ne de aso wa amoso ebi de akura itimi didi nkomo wa amfa ni nkomo wotimi akutamu a mewie wadwane agya no ye be for bastard wasan papa wa ye papa ama wasan ahwe na ewie ye no nso no sabi wasan we nyansa nim okay nyansa nim nanso ni nyina no wagya ama na aka na ye okay ode hye ne mu pie a de ebeto wo mo no ewia ebesan aba ono a na pretuam okay ebesan aba ne ho de ebeka ne se waye wo mo bone abra onye bone bia okay nti wagya ama akono awereto onyame ho mate na wode onya no na se de wotimi de kai ekokofa one ne boy se menimi nipa yi no o nipa de obenya bebre na mum de ye ne de no eno na ya asem no ate sanse ubu koto amana akwase na nyame nso wo heoto ubu koto amana akwase no na nyame heoto ena ya na ye ka no ubu koto kwase a nyame heoto no ubu na amana akwase don se tumu akwase no akochi no don se wuremu abakọ nyina pese ekọ no bon se oto no so wapuni se nyame hwebi mame na se apam dada no yesua de ti ha no kasa ne bi wo ho ana omobu ne dichi ya tene ne de ese kwanti mpom mama ntinye se ubu koto kwase a eye ubu koto amana kwase no na nyame hwewoto okay ewiase da bia ya na meka mesi boni aye kai da bi boni aye fo kai da bi munyina amaka ho bi ntina ma papa ya asa no bese papa ya asa eme binum susu ninka yo wakoba wonem obi ebu dichi wafa wama wafa yefunu wajawu nsinsemu na nke ebesi uso anke ya nhya oma aboa ponche wose wo ayi adro fever adro wonso wonhwe ne Johnson nipa na oka se obeye wuye no wajeju kokwo so akogya usubunani na wanya denchem bi ama na yiniti ama na beso mo so betena me so na memfa mu ntwa nsuo yi wode wusi kokwo so a yese ayi anoma dencha anopo o se dencha anopo uko hu se anoma ne ntabanyafo a na se wuyi ni free nsuo na ade ni kosi kokwo so a ne ho na yese na no so wo nipa boa wanya bibi enyi na ye na wo se yi ni boni aye obi afa wo banka wo ko wani nwu ho ma ni bi wo mani nwu ade wo ne be ma agya no ato ne ba atwene ne so wo ko ni sa akwada no kro nye be ma ne ba nti mobro bi na be ma ne hu ye no wo fa akwada ne so ono ankasa ne de na se bi wakoye ne ma bi enye na se bi a wo ka wo ko a wo de wagya wo ba ne wo ho na agya ne problem be ma no ope oba na sem ena obepa akwada no so asem enka be ma bi a wo ko no se nka ka sa obeje oben ko de be ma no because onim se nya ne boja ntin ko de be ma but ohun se wafa akwada ne se onu ankasa ne wahwehwe na from 2 years to 18 years na nkwada bone one ne maame akoye se o mato kese akoye baako amanta mo se ntampe homa ena akọ maame ho ba o se meme nko ho maame no se meme hu ne dabe papa na o ne na tu ne nyo papa no no o papa wa ha se no na akwada no so ato ne tirim yenye banimdifo me se asem bi wo ho a ya ne etase ne banimdifo mu ye banyansafo mu nko a ye ne se ko na haban akwada no 18 years wadru mpanyim fie mu awie so se wo papa no kora mpo na oyo papa nkasa na oyo oboja no bisa wo se onye mo maame no oye den na boa wo oye den na boa nyinse ne mpo no wo ya wo beto asase de na oye boa wo ebusia anase ebusia bo enye wunua nko anase oboja nko na betimi ade busuani o obi a oboa wo obi a wo so mu wa bla na ni da so nyina asa munyina mo ka hu bi ma no
Tina ya na mema ne bi wo ho a abanomafo ne ya o munhwe o mu no abom 1 bema na amwa akonye obi ama na so ne mu o sa abrofo nipa ne so adan ya wa bi adwuma de bema ne so bema ne ye nipa papa nyame nhira ne pa kebi nyame nhira wo papa yo bedi wanim FM de wa ye ni nyina so wa ya masafo awurade enti so aketua no ebeba empempempempempi wo de ye da asese wo so wa je mama nako ma wo ma afa mu wo mu ho na nyansa kwan so ne nimde kwan so a ka oba no wo de abusuya na asempanyimfo bi wa beda be ma no asese wa hwe oba no kola ma na duru sa mpempenso no na de wa fa kona wa amfa pono mu nti wo ye koromfo ba wi akola na sa de ne ko fine wa wo de ya ti ke bia yesa waje mu bokọ mo nko mpututu mpanko ombenya difo abusuya yankwa homa no so ye ne nyina na edi dwuman onso wadwe nkyere wo ke bia asemi ho no papa yo asa na nso ne nyina mu ye beto akoso ne ayo papa panyin be se ono nipa ye nipa bonfo ntini nya de obebo nipa bia bia mbacho ho emma nipa bi se sama me akoso ago abo age ne kan ye. Don't let anybody change you. No more level nkwaye pe. 0260196064. 0260196065. Hello, good afternoon. Good afternoon. Do they do? Ma. Tama mayor ni. Do they do the mayor? Mayor ni tama. Tama mayor. Me pacho ma yentie wa asemi dia wo ka fa ho. Ante another family asemi hu. Na wo kan say. Oko ware oba no onim so oba ni mana. Onim. O se na onim. One ne kwada wie na ohun ye. Ame kwa mbebi sasa so I made wife o ze kwan of so hu ye no. Eto hu se wonyem. But o kan no kra ne se obi na ne nyem ba nipa no amfi no wadwane. E na o ka se ne obebo ho mpa no afa no. Na one na tena no wahwe akola no. Ese ko ja no nko the baby. I would say because of that, and almost something is wrong in the year. Okay. We don't consider certain things. We don't consider certain things, Auntie. We don't do it. I don't understand. Now, also, I don't know. Onwe ye but ono obi nete nipa na wo mafo se on be so be wo kola bi. Something wrong. They do something wrong. If you are them or between about yes. Because Obana woman and Wumbiwa, a second one will be better. No, say, or say, and also no, the young Kokoshan and Wakon for easy, sir. Nothing is wrong with him. Medically, he's fit. But the Oko Munintino, I say a traumatizing on tea now on Pesa or before back or beam. They say the one and there or woman in was a Kolano so yan fancy. One Pesa Baba will be a Besabe Buna Yibium until all tonight. Many about me that said the embassy and I didn't get 48 years. That better. That better. Only embassy no be so long so. Mate, Pacho Mate, yeah, that's a pa do they do. And we see also bet me about 0260196064. 0260196064 and a 0260196065. And nipa ye bonia ye. Enipa nye ti wo hu nipa na wa hwe ne mienu konfo boni a watena yafo ho ama konfo papa abeto no ye nyina yipemu me pa cho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon. But I tell me that akasa free malam dan pa cho ma yentio me pa ja mo program we dey fight mine so I had the so watch no so okay share assembly is so you have to look at that when then and see me peda ko na ma fi na ja so massive we nam the atumuni ye be fro ya peke wo number nti ye be fro why na ye so ya famu adesua se be ya wo mo famu sa no e be hye wo no mo den na watimi abo wo ho so ya da se dani sa won so frey other phone so betimi amba 0260196064 and 65. Hello. Auntie. Pape, what's up? But no but no something for ma. Na me wori come tonight and cancel to come tonight. If no man so go na me ding pop. Yo, Mate. Make action. Yes, sir. Yo, Papa Mate, make action. Why? Hello.
Yeah, good afternoon. Him and Pacho Dim baby akasa free. Mbacha Sarah ni oka. Oh, Abawa Sarah. Nyame ani wo so ma yentie o. Kasoa. Michia mo wi bebre wo mu ka mo yeboa oman ka. Michia mo pa. Amen. Woni amoye. Amen. Na kakra me ka kire ni be ma ni se nyame nhyia na pa. Isan kan pa na wa ye no onton twene ye. Ene ntina nyankopon a ode ka oba na okuta mma no aba akon sane be ya. Na dwenjin ni bibia eto ebetwa ama no. Nti nyame nhyia no na enkwala na nyankopon de omo aba e wo ba na foni onso nkwala no ye se de na ohwe ba akona okona maame ho no. Okay. Na wom akwala no beta ba se obeyesha ne papa. Okay. SOMPA FM. Mate. Na yankopon beta akwan no so ehira ne fa. Yada se Abawa Sarah say won so awie utimi ba dwumadie ne so me pacho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon. SOMPA Kaswa Isaac. Hey Isaac, kaswa boko de. Nyame adom awiane na ebo. Asa woni unua ayi Sarah we kwa ya na we ba. Ma yentie o. Ye share da be ni da ho. Pacho ma yentie o. Ni abe ma no, ni ma ni yako. Wa bre. O ma ne dey. Yako. Yo, ajo so. Mami, enye izo 205. 205. Me ankasa na te me no da mo ka tia mi so no. Every week na me say 300. 205. Kotim tama for the people. Me kona ma for re kwala na me just start tia mi say me former boyfriend YEBOAA. Papa pare de ko je me. And me every week 300 for 9 months. Oh yeah, near Kajem so wow, Nami Kukumasi, Aqua Cohe, or Nonia Palana, or turning the picture, the mammy, Mikoya Kajem and the former boyfriend, YEBOAA about the family of Palano Kojemen. Wow. Thinking I'm a million and the money alcohol. Where the Odika? I'm calculating 300. The one you see to Adani Brown. That time, no, me feel a body. At discover new press station. At the Mabas, odd bus, no much in charge. And Sana, you cannot SOMPA FM. 9 months. Yen ne offer phone na papa na koyo. You see a bus second. Ebe senitika. Okay. No mase yako. Me mane yako. That's it. Na mema no munje yo ndasi. Yensie da se papa ebusia. Asemo. Lucia no mama anya yen. Ma asem e ma nye bia me ma ne nyanso ne de ma ne na enye ma de enye o. E ma nye e ma wo wi ata besi e ma me ma ne bi nyanso ma ni pa nyina anye e ma ne de e bonsam ankasa kita ye kura mpo aye se da mi kobo duo o se kobo no amana bonso so ampa no ba te wo no hwe eh woni be ma akoda ya chill wase mi anya no kore da obeto so obutumi so wase me bodua no akose nsuo obeye ni tua se be ma ikose nsuo mo mpata no amana akose nsuo na ampa na be ma no ekofa akosua ya no a mi boduo wase bo no oba na kotempo ma mu hwa ampa wa free be ma ne nchen be ma ndi kosua no bo no mo wa hu se kosua ya no a afi owa no a ka che ne ma me se wa bo medua wo ye den no obo udua 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 na ni nyina mu no
Yɛnhwɛ na yɛmfa we say Emra. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Di baby akasa free. Yeah, very yaro. Me kasa free my free. Tro ho free wa fidie no wadaro mana yentie wa. Okay. Pacho. Asem we mi free kakra. Adai. Ebia to me pa. Na mema so mahu na amane mo di abene pa o. Ebia to me pa ba ne die no die. Yes man. Ena me nyina ye tie sompa. Ko ba ne se me ne wo or my girlfriend. Me ride moto. Me okara bi na akwanhye ko ba ye. Emma beni glass no community am me one dey ni ye kaka. If we baby accident no baby aye won first no if you wanna me call hospital be wo baby the madam for do the honor me call she na aye me call hospital there wo mo girl no ba baby aye won first ana me ka say ya mo mba ho onti na mo fie wo mo na wa basra me kakra me wan esi o onyimi madam for be afre me say aka je me say so ba no si onyima mami nji Eye. The man with the band. Mano, yanyina me kura me nya o. Me kama no me nya bai se nya me asachira me. Ai. Obi be record me se me nya na me ohwa me nya. Ya be kasa wai. Ya da se pa busie ni nyina esi ase num na ya makwan mu ada ho. Sanse dodo akonya bako entina so nche anoma wotena boso edua so cha wajebo na for God and country dwumede na beto aso me pacho MWHO ASEM mo amofre ye mo amotie ye Facebook piaga maso fire also UK. Thank you so much, mommy. We appreciate you a lot. Apam semenfa we. Hello. Yes. Okay. Okay, my auntie way. What be Ramundi and Timmy and can wura ngus me auntie o. Hello. And you want pacho ye tie o. Me pacho